Leo ni plaisir, ni furaha sana kwa emission Jeunesse et Développement kupokea mtumishi wa watu pia mtumishi wa Mungu Monsieur Alain Sadiki. Jambo na karibu. Jambo sana na tunakaribia. Asante. Et voilà, nashi tunashukuru kujibia kwa invitation yetu. Bwana kubariki. Na mbio wapendwa wasikilizaji walikuwa wanapenda kujua Alain Sadiki ni nani? Tunashukuru sana ku invitation yenyu. Na tulisema bipande vishuke lazima tufike turepondre kwa hii. Mie ni Alain Sadiki Sagisi. Papa Rodrigue anamaliza sema kwa kweli niko mtumishi wa watu kama vile alisema. Ah oui. Na en plus de cela niko mtumishi wa Mungu. Ingalao mtu ajisemake, lakini tunasema ile yenye tunajua. Nafanya kazi ya evangelisation na aussi kungambo ya bingine niko mtumishi wa watu kwa kufanya kazi ya mikono na mambo mengine kadhalika. Aseme ni mtumishi wa Bwana, anafanya kazi ya kupeleka injili mahali pote ulimwenguni. Anapanda milima, anashuka mabonde kwa lengo moya ya kufikisha habari njema kwako na kwangu. Eh bien, kwa ile tunasema merci, na Mungu mwenyewe mwenye unatumikia atakulipaka na anze kulipa d'ailleurs sai. Akubariki pesa za tko. Parce que kufanya kazi ya Mungu naona larme poche, ni bien danger. Eh bien aussi anatumikia batu, ananitumikia na kutumikia. Na tulikuwa napenda tujue avec précision unatutumikia mu secteur gani? Kwa kweli haiko kubeba mizigo. Me tunatumikia batu selon na besoin, surtout ku ngambo ya bya manyumba. Ah oui. Ku ngambo ya bya manyumba, ngambo ya materiele juu ya kujenga nyumba za batu. Merci. Voilà, asemi anozishaka materiel za kujenga manyumba. Ukikuwa na besoin ya kujenga nyumba na ukuwe na materiel za bien, ma original na mkontakte na ta courante service ya bien.